Munsi nibwo Madamu Samia Suluhu Hassan perezida w'igihugu cya Tanzania yagize mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'igihe gito gusa perezida Paul Kagame nawe avuye mu gihugu cya Tanzania, aho bigaragara neza ko umubano w'ibihugu bibiri byombi ari umubano ukomeye cyane hagati y'abantu babiri bombi. Ni ukuvuga ko umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse yewe n'igihugu cya Tanzania ari umubano umaze kugaragara neza ko ari umubano ukomeye cyane. Gusa benshi bakaba batekereza neza ko icyazanye Madamu Samia Suluhu Hassan ari ukunga u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko mu minsi yashize hakomeje kugaragara amagambo atandukanye avuga neza ko igihugu cy'u Rwanda kititeguye rwose kuba cyakiyunga n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa kimwe mu bintu bikomeye bishobora kuba byazanye Madamu Samia Suluhu Hassan mu gihugu cy'u Rwanda ngo ni ukunga igihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda muri rusange, cyangwa uyu mugore akaba azumwe n'ikindi kintu gikomeye cyane, harimo no kuba byabaje kuganira byinshi ku bigendanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abavuga byinshi ku bigendanye n'iyi nkuru bavuga neza ko icyazanye Madamu Samia Suluhu Hassan mu gihugu cy'u Rwanda ari byinshi ku bigendanye n'inama iri kuba muri iki gihugu cy'u Rwanda izarangira ku itariki 21, ni ukuvuga umusibo ejo. Yakaba ari inama ikomeye cyane igaragara byinshi ku bigendanye na nuclear power cyangwa nuclear energy, uko zakoreshwa mu mugabane wa Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba. Gusa benshi akavuga neza ko uyu mugore umwe mu bagore bitangaza bakomeye bari hirya no hino ku isi hatandukanye. Madamu Samia Suluhu Hassan ni umwe mu bagore birangiriye bakomeye bayoboye umugabane wa Afurika. Uyu madamu kandi akaba umwe mu bagore bakora ibishoboka byose kugira ngo bubake Afurika neza. Madamu Samia Suluhu Hassan ni umwe mu bagore bayoboye igihugu cya Tanzania ku mugabane wa Afurika, nawe mugore uyoboye igihugu akaba kiyoboye muri manda ebyiri zitandukanye. Mu mwaka wa 2025 nibwo mu gihugu cya Tanzania habaye imyigaragambyo ikomeye yagaragazaga neza ko abaturage bo mu gihugu cya Tanzania batifuza gukomeza kuyoborwa n'uyu mugore Madamu Samia Suluhu Hassan, gusabiza kumenyekana neza ko hari ibindi bihugu ndetse n'abifuza kumukura ku butegetsi. Nyamara byaje gukomeza gutuma Madamu Samia Suluhu Hassan ahinduka perezida w'igihugu cya Tanzania. Ku mugabane wa Afurika ni umwe mu bagore birangiriye kandi badasanzwe. Madamu Samia Suluhu Hassan si uko ari umugore uri perezida gusa, ni umugore w'umunyapolitiki ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania, n'umunyapolitiki kandi ukomeye cyane ku mugabane wa Afurika wose muri rusange. Madamu Samia Suluhu Hassan perezida w'igihugu cya Tanzania agaragaza neza ko kuyobora Tanzania cyakabaye kimwe mu bintu bikomeye kandi bigaragara buri munsi. Umugore kandi akagaragaza neza ko kuba ari perezida w'igihugu cya Tanzania ari uburyo bwiza bwo kubaka igihugu cye no kuzahindura amateka y'isi yose muri rusange. Ku mugabane wa Afurika afatwa nk'umugore w'intwari, ku mugabane wa Afurika kandi afatwa nk'umugore uzakora ibishoboka byose kugira ngo yubake Afurika neza. Ku mugabane wa Afurika afatwa nk'umugore ushobora kuzahindura amateka ya Afurika yose muri rusange. Nyuma yo kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026, bigaragara neza ko Madamu Samia Suluhu Hassan yaje mu gihugu cy'u Rwanda azanywe n'ibintu byinshi bitandukanye, harimo ko uyu mugore yazanywe no gukemura byinshi ku bigendanye n'umutekano mukeya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umugore ufite amateka akomeye cyane mu gihugu cye ndetse no ku mugabane wa Afurika wose muri rusange. Mu bihe byashize hagiye hagaragara umubano mwiza hagati y'igihugu cya Tanzania ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bakomeza kwibaza ati ese uyu mubano wagaragaraga hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Tanzania, uyu mubano ushobora kuba warahagaze ku byigeze no kuvuga neza ko igihugu cya Tanzania kize kohereza ingabo nyinshi mu gihugu cya Kongo kugira ngo bajye kurwana kandi barwane bivuye inyuma. Ese uyu mubano waba wararangiye gute? Ibi nabyo turaza kubigarukaho mu kanya. Gusa bivugwa neza ko kimwe mu mpamvu zazanye Madamu Samia Suluhu Hassan ari kuganira byinshi ku bigendanye na nuclear energy cyangwa nyukliyeri, ndetse bikaza no kugaruka kuri byinshi bigendanye n'ibiri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bivuga neza ko uyu mugore ashobora kuba agiye kuzana ibikomeye cyane kandi bidasanzwe. Madamu Samia Suluhu Hassan perezida w'igihugu cya Tanzania bivugwa neza ko bamwe mu bagore bagize uruhare rukomeye cyane mu kunga u Rwanda na Kongo, kandi uko bitigeze bikunda, ndetse bikavuga neza ko yongeye no kugira uruhare rukomeye cyane mu gukora ishoboka byose kugira ngo u Rwanda na Kongo byiyunge. Na n'ubu ngo baracyagerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo byaba ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo agerageze kugaragara igishoboka cyose kugira ngo biyunge kandi biyunge neza. Nyuma kandi ibyo byose Madamu Samia Suluhu Hassan ni umwe mu bagore bitangaza bikomeye ku mugabane wa Afurika. Kuvuga Madamu Samia Suluhu Hassan nabi ni urugero rwiza rw'uko umugore ashobora kuba yajya muri politiki akayishobora kandi akayoborana n'abagabo bakomeye, harimo nk'abakuru b'ibihugu batandukanye: Tanzania, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kenya, u Burundi ndetse n'ibindi bihugu bikomeye nka za Cameroon, Burkina Faso ndetse yewe na Botswana. Uyu mugore uyoboye kino gihugu akaba ni umugore uyoboye igihugu ku mugabane wa Afurika wenyine, bikavugwa neza ko ari urugero rwiza rugaragaza neza ko umugore ashobora kuba ashoboye
Madamu Samia Suluhu Hassan ni umunyapolitiki ukomeye cyane wo mu gihugu cya Tanzania. Uyu munyapolitiki kandi akamwe mu munyapolitiki wakoze ibishoboka byose kugira ngo yubake kandi ahindura amateka y'ibikorwa bitandukanye byaba ku buryo bwa politiki ndetse n'imiyoborere ya Afurika. Madamu Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, avuga neza ko byinshi ku bigendanye n'ibiri kuba mu mugabane wa Afurika ndetse n'hanze umugabane wa Afurika ari urugero rwiza rugaragaza ko perezida Paul Kagame ashobora kuzahindura amateka ndetse akanubaka igihugu cy'u Rwanda neza. Nyuma y'uko uyu mugore asesekaye mu gihugu cy'u Rwanda, benshi bakomeje kwibaza ati uyu mugore ntiyaba yazanye na perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi bakavuga neza ko batigeze bazana, gusa kimwe mu bintu abari mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bashobora kuba bifuza ni ukwifuza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakifuza ko kandi ibintu bigenda neza bitandukanye n'uko ibintu byagendaga buri munsi. Madamu Samia Suluhu Hassan agaragaza neza ko ibikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye ari urugero rwiza rugaragaza ko ngo we n'abandi bantu batandukanye bashobora kuzahindura amateka y'isi yose muri rusange. Madamu Samia Suluhu Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania, avuga byinshi ku bigendanye n'igihugu cya Kongo, akavuga neza ko nubwo Kongo ifite ubutunzi bwinshi bitandukanye, gusa ngo Kongo yakagombye kuba yubaha ibihugu nk'u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye bikaba ari n'urugero rwiza kandi rugaragaza neza ko bikomeje kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye bifite aho bihurira cyane n'igihugu cya Tanzania. Igihugu cya Tanzania bivugwa neza ko cyohereza intwaro ndetse yewe n'abasirikare mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba bagiye kwihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Ese biragaragara neza ko Kongo iri buze kubura abo bahuriza, Kongo iri buze kubura abafatanyabikorwa batandukanye, maze bikaza kuyisanga Kongo itsinzwe uru rugamba iri guhanganiramo nayo mu 2023. Niba ukuri ari biraza kugenda gute? Tuza guhura muri comment section namwe mutubwire uko muri kubyumva, reka tuze kugaruka mu makuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru mu kanya ku bigendanye na byinshi mu byo Madamu Samia Suluhu Hassan yavuze ndetse n'impamvu ashobora kuba yavuze aya magambo atandukanye. Abandi bakavuga byinshi ku bigendanye n'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwakoze cyane kubana natwe, turacyari kuri Empire TV, reka tuze kugaruka mu kanya tuvuga byinshi ku bigendanye n'intambara iri kuba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Stay safe, be blessed, we love you. Gusa tubabwire neza ko n'ubundi intambara zimwe mu ntambara zikomeye zishobora kugira gutuma isi yose yisanga mu kaga. Stay safe, be blessed, we love you.